Today we have Impact TV Cookie Channel Agenda Manipur Cookie Edition results kaima SEIMINLAL kip ganin abon chawin limna kahinai kinina hi. Tuni discussion arai ke ho limda diu hi very hot topic hi in tu ai ho burning issue khat zong hi in ai ho India to kinai cha Myanmar adisana India sungai ho Manipur to nai cha gam khat hi in chule picha hi ai ho refugee ho aboina chule India and ET pan Allah kithopi ham and then Indian pan la hin kithopi zong la tam zoi ho Manipura ko na kithopi nei ha bol lo la nai pen hezin and then this nai ho cookie society Myanmar azong ho cookie isopi ho zong tam ta cheng hin hi chun aboi now chule ite hon pan ilau ham to azong adam lo zong changai ham khana KSO ho CSO leader tam ta zong aboi pi chule leader political leader ho chule ho leader dang dang hon zong ichangia ma ho kithopi na ding that suina ding or ahung ru hoi boi pi na ding pan ichan chan lau ham le mi pi ho in zong ichangia pan lau ngai ham ki thua hung ki ho di hi in topic cho hi le discussion on Myanmar refugees hi in chule hi chi ki holim na ding hin atuni guest ni hung ki covid amani ka hin ta lang mas la masangin achi sa that 2 month for 2021 jingka pungkhat 1 am ni chun ai mi ai ho cookie Amy civil disobedient moment supporter police officer khatzong amin choi la Mr. Thang Hogin HAOKIP bapal dung amazon hin khu na limin season 2 ni in Impact TV Cookie Channel core committee thaleng producer pa thaleng the guest ni thalengin condolence message song ka involving mabana zong ama in sacrificeable na ni mo inchi da intin thlo zong pha pa han ti chu Impact TV Cookie Channel mangcha kahin phone hi intin chule tunia guest sun ta la na hi nei kating ka koma to hi jam ta PIKIM GANGTE former MP come all Manipur Tribal Union convener women convener Amazon Impact TV Cookie Channel hangin limna kahin nei nahi abana to khu LALNEO HAOKIP KSO secretary relief Amazon Impact TV Cookie Channel hangin limna kahin nei nahi ahi leki holim na chana pan paijing ho hitin na apa sa peni PIKIM GANGTE ko man na ching kating enjoy sai mangin discussion on Myanmar refugees sa hinna so enjoy kan sai mangin refugees so hi like ho cookie context ahin sai diu hinna adang dang dang chu nan tin ho cookie refugees so hi ho Manipura ta ta na India hi zong Manipur to kinai cha hi refugee ho ahung lu ting wa hi a hi le ibui pi di dan ho ban adang dang ho hi government ko na permission zong granted hi ti thu zong akizan and then ai poi ti zong thu hi ahung la lai na isi sung sang thu ama sa pe na hil chit na hin nei thai de ha ei mi te hi mun tin gam tina kitets hi vin international boundary line in sung khat le in sung khat nam khat le nam khat hi hichi boundary hin ei henwa in sung khat jong chu lang khat chu Myanmar langa uma lang khat chu Manipur lang hi hen lang Assam lang hi hen lang Bangladesh lang hi jong le hi ta ikithe chu in chi ho hi ge la hi le lung thim hi anaji le yeng in hi I pichu hi hen lang hi jong le Myanmar ei mi te chin cookie mizo kiti ho chu imi te hi in hi chai ka ga ta lang no khat chu pu zoram thanga Mizoram CM pa hi na sat ta in pa cha na ipevin hi Facebook Twitter yong ken jong kana ji in Prime Minister hon jong amu thei na diwe ti in ke jong ka jo kham in Twitter ho a jong kana ji in aji chu Myanmar hen lang ai lo Bangladesh hen lang America jong le imi in hi chi je chun pujoram thangan central government Ministry of Home Affairs in refugee ho lu thei lo ding hi Myanmar ko na Manipur hen lang Mizoram India sunga chu hung lu thei lo de hi vigilant hi vin na lu sa thei lo di hi atiwa Assam rifle ho chu boundary ai a goal to yeng o hi hichilai ta chun pujoram thanga in kami a hi ka in sungmi a hi Indian policy towards Myanmar
hi chi chung chang hin khelun lang in sung khat le in sung khat chu ka in sunga chu kami te ahunga heli ite an ka pe da tham ati a pan ala a chule Mizoram MP pan parliament a athu sei chu ke hon wang ama ho hi soldo thei po winge te apan ala jing chu pa cha hon ka sa in hi India mi hi jong le kami ka sa ti apan ala u hi Mizoram te hi pa cha ka sama ma jengin ti chun Manipur ai ong ka ga ve na hi le ka ve ji le KSO ten jong pan na sat ta la win ki pa u mi ka sama ma yenge chule adang dang CSO dang dang in jong pan ila bi dai ba pan hi ha la deu che u ngai jin tin aji chu Burma Myanmar citizen hi jeng jong leo I blood chu ai ho thi san ai in hi chi chi chun Indian government home ministry in hong lu thei po win te ti hi ken kana do na chun lang khat na chun min ge than lang hi le angai nom lo ho ho lama ngai nom lo hon se yu hen lang hi le ai thep mon sa mai thei yin ai wa ke ka them mo poitin I stand by my word aji chu ipami te ai le Hindu ana hitaleo imi ho tu ni a Myanmar ko na hong lu ho hi Hindu ana hitaleo kati Twitter ka ji na achu Indian government hin hong lu thei po win te akidem sei ding hi tam to me na IPP hi jong le ke sang sen ka sei jeng sang in dang in jong nei do nom be hello le discussion na bol be no ma point in coin la ke so pun jong na in sei in tin cha cho aban I sei be di yong tam to na lai ha ji chu Bangladesh gala chu India in ipipan analai dunia hi ipiding a silent tabanga ham Indian government hi MP ho chun iga agela hela na chu MP ho chun parliament a sei theyo hi a chiwang ni na sat ta ki pin the hi imi isa te ahi lo wa ahi imi isa hi dong le a citizen ama ho chun Burmese hi hen lang hi jong le hilanga military coup a umji a hung ki thatna hung torture hung ki bol ho chu I hindela I bithano ya hung lu dengule ama ho chu protect bola shelter bol de hi ti hi human rights hi in chule humanitarian ground jong chu hi nai hi bang in bol te anga yin hi iga san jep le no iga sa mana chu ama ho chu lung set anga ya ti chu hit talowin mi him che hi je a chu my right is your right his right is my right chi chu hung ki ta hi right in ei se ke yin pathian ni dei piu hin ho hi chi right chu in ei so ke ju min India in jong hi cha hi bodara kha jeng hilovin ahung lu ho hi mi izan hung lu nam itabanga pan la thei ham ti jo chu gen lang Mizoram CM pan adin mun hi hi na sat a support ngai ka se adin na ahi le enjoy hi sei bang chun ki thopi ti chu when they need help we should help them na and then abang hoi jong le as a family na as a brother and sister as a cookie society ta na ale cha chu ga hello hen cookie jong hilau na Myanmar citizen mong hi tu twin case so hoi akiti ha rimsa mi khat umin janin family ki janin na hichi case so ho work hi appreciate phai tai na ki bolin and then mi pin jong ha tai na ki pa chain ai le apart from not being cookie KSO ho le KSO leaders so impala chule KSO ho in hitia pan ala ho hi ama ho story hi jo kain sei bang pula leu how ki KSO secretary relief in ama ho hi Burma gamako na iti hung hung ham infal and then iti ki su khaw ham iti na boi pi ham chung tang thum cham tan hin sei tai amo mi thum ho hi date 25 ni jo le kilom tla jo Burma army hon mon an ka mo hin na moi mai chang injury ngan chang al changa ke ka man chang ni moi atamu sunga chi thil so hin tamu sunga private hospital kat awmin ajula the facility hoi ten nai ko chi acho ami te chen ya boulder and cross over gu chima na am ho hin ko hu na ni nga chu
anh cross vào more anh pulu vào more anh boy pi ju case or pi more club ho adel HTC ho amon anh boy pi wa more hospital ho chila an koi ban jan ko ake an koi ba dia ajinga punggit pungpo jingka chila phai sung hung we amon police ho to bandele DC pa ke pi na jong hung we mo cha cho mo chon chila an pulu do ba cha cho ki ho ko ma kia so fa lo ko ma anh thì học các kiểu ý đi hẳn là người ta cho cái bọn kiểu này kiểu có mà Hanover bộ là chị chị có nào cho kiểu người ta có cần bôi piu và cái genim sa có nào mi genim sa refer bộ là và cái trong Munia hospital Munia có bôi piu và người ta cho cần lấy piu hiện như ai phải tin đúng sẽ nên mọi ông có đồng bộ một tính là có lên discharge thì đi ngay ông dùng ông ta mò đi thùng ai khát vang nhiều rim sa ba vang ai chi wa ông lại anh đang hi aban ba na hi condition of home ki gen te na phat nang lui step aban ma ne home ki la ti ki ho la nei na te ai ho anh khana sei ding mo e ho nam mi te lo ku ki chapa yo ai ko jong le ki ho chen ati hon akabo lo ki so fa so na bo lo le amo e ati ai ko hi very a condition critical condition hong dung we mo na mo atia o kha hi lo ye aso pet na so ki boy pia operation di gang chala major operation ki bom ni na ya sa ma te ni so ki bol gang chal lo le boy di aso ki ho chan humanitarian ground wa khan khwa kan boy pi we ki ho azo a kanga asepa mi te chu mi hitai a hi fa angin ahung zam lut ho chu mi hi ve ma ho zo hi chi ji a chu Indian government in ai ho se in mi hi ji ai boi piu hi pon to ke so lam kai pun a sei bang chu adang jong chu ahung zam lut o uma hi le KSO te le CSO dang da hon an boi pi banga chu Indian government hin ama ho jong se ho apom nga ya hi chi a hi hon right in yu ka ti nom na hi ko hi jong le gala hung jam torture ki bol ho thui ta lo hi cha hi chi present government in ana se hi ho muslim ho ti lo adang dang ho neighboring countries are torture ki bol ha sat na tho ho chu India sunga hulu the atiu chu ona central government BJP a hi le duni hin hi chi je a chu ka do chu ipam itia hi le ho je a chu e hon mi shelter ipi di hom ho je a chu e hon mi rescue ibol wa iki thopi di hom chi chu a hi poi mi hen hi na je a chu Indian government in thieng kha in ki sei la ka sei ba jong hi mai the ye ba KSO te pandan chu Indian government ki vet men ka ti ki vet no yen ni shelter hung thu ma le ki chat ta a hin kho ki chai ding sa hung lu na hi le Indian government in a vet lo the ye poi so Indian government has to see and take a step ai ho diplomacy a hi lo ba hi le Myanmar government le military junta chun India hi ite e gel dham te akicha dot na ding hi po azi chu ipam te le India claims to be the greatest democracy in the world le si chunga democracy len pen ka hi ti Indian government achu ti a le Myanmar a khu mi ahung za du le athiu khu ipije ham democracy de also a freedom among sa chu restore bol na dinga cho ahin kho phala nu now chapang iza athia now sen ho na sanjong athawa hi le hi che a ku ipidinga Indian government in stand straight stand strong and keep that moral standard of saving democracy in Myanmar aku ti ale dunia hi humanitarian ground ti se chu kai bang kalunga oi poi humanitarian ground chu ang sa hi mi hi le mi hem khat tho chu ki tho pi na chu ki nei so ke na nei ding hi ama wa
Myanmar democracy chu nan pu a military junta asu manga military ruler ki po chu adi ipoi chiwang he ta Indian government in apsei thei chan la bol thei chan bol anga abolu ngai ka sa in hi cha hi Manipur CM pa hi hen lang pujo ram thangan home ministry ai lo prime minister ko ma request abola appeal abola hitihin Indian policy towards Myanmar hi change a ball field atinga ma hele ipidinga hilaya CM pan atingam loham ahi lowa ahi le seilang awal wal kan sei de hin sei dang ka te chi ka ta it touch me thu hung wai teng le na thip che na ka ume tu la hi mi izada in hoi lang lang a kon in phone in bol in na ti hi na thip che ne hin ti bin ai ka thip che heng ka thip che ne ama bang asung hi mei ko ipidinga tu ni ai MP hon ahi lowa ahi le ahung jam lut ho chu agam ne hilaya gam ne te mi azau poi ki ti ham ahu ti le ke so ote ei mi hilo yo ahung jam lut ho bui pi chula so it is time that we fight for democracy support them whatever avenue you could find Indian government and Manipur government should now take a step towards restoration of democracy in Myanmar. Katino, yet MP hon no say he CM pa no appeal about he. Alelai, what do you think? MP pa na ho hill representative pa and then MLAs of Navy na ho society. Yes. What do you think? Are they silent? Pa hitchimawam or are they raising their voice? Well, kaza do poi na MP panjong thing thang kai pa hi hen lang ai lo le phai sama kai hon jong jeng khat se yong kaza do pon na za ulewang kai poi ken bang kaza poi ateng le Manipura CM pa hi hen lang a hi lo wa le Amy representatives MLA ho hi hen lang minister jong in juve ai ateng le phai sama representatives of Meili ho jong akumu be ahi wan tu ni chan ye ahi ka be na hi le min phat na mai ding chun humanitarian ground na hong ki tho pi ding ham ti a yong lung sai na la ya thu ki sei chu Facebook Twitter ho a hong ki ji wang chun feel a ki bol ne ye hi chi chun tu ne a hi ive na hi le now chaga bang aki umi hi aji chu Myanmar ai lo le Bangladesh or anywhere ei mi te umna ahin tho gim te ngole ko ham abel di ta se ta hi tun du khanin ke SO dang ho all Manipur tribal women union ki thu khat a ka ti e chi ho cho hi e ho cho hi a hi le non governmental organization hi bo ahin pressure ipit hi na pressure karwa chu policy sim hi the I longje uchun policy se ma za wa MP ho le MLA ho in na sata pan bang ala ungai ta the it we are not interfering in the internal affairs of Myanmar mi internal affairs a chu ga ki jaw lut le ikam tam mana thu ga ki sei ki lo hi chi hi democracy samshatna freedom hi tuni a ekon I fight the freedom hi Burma to aboya Myanmar he aboy tenai le ho rồi afek ei bol Bangladesh gal chu hi cha chun Indian government refugee ahong lut phet chun lekha ka sim do in na ei lo yong cho kin yaw na la ye lai chu a hi lekha ka sim do to Indira Gandhi the then prime minister nu chu a che in gam mun country that mun a che in lobby aga bolin diplomacy aga bolin ikati dita na ikati dita refugee azala in ahong lut tai ipikati dita tin si in lamkai leader ho le si chunga leader za aga ki mu pi a
China hung kile Indian government in pat ala hi cha chun Bangladesh chu liberate abol hi Indian government in aku ti ana tu ni ai pidinga Myanmar sunga hi silent hi ham silent ka ti no me hi external affairs ministry secretary khanen thu neu cha sei chu thu chom hi ba Indian government in stand ala ngai ka sa in hi Burma chung cha adin ai cho thu yung pho che ding in au min ai la adin ai le twin pu lalneo command si kin ka tik inja Myanmar citizen rims janin sa kijan ho hi inja pi na hin sai banga chu like a hoki society representative for the na they are not up to 100% in they don't raise their voice in no fila na tong na hin have they ever visit them or hikitil khona thu or anaho hung bil now kha la hom it sometimes hin sai thai tu sanga amo boy na ai lang ti wa sai denga tu ai na sitting MLA ho bang hi koi ma cha bang zo hung po na ke he na chilai ta chuna na sei chu ga nep tu khat interfere ga bol le Amy representatives ho chu thu chu ahindon ji a chuna answer hi ke mu da ne government of Manipur in panala nga ya katino na Amy representatives ho chuna hi le thisan khat hi na nam khat hi na chu aga bil diu hin tin policy awang chu Manipur government in panala nga ya na chi chu amo to policy ke gela na so amo so government achunga bo so chung no ya chat ho ya na ya to mo government na amo ke ka amo party so policy ma sam lo ya chu amo to jong ka be ho man hi bin na amo tu ni chana ya ka na amo na hung bi ho bang so na chu ai chu a ho ahung lu ho ha tam zo Amy cha te hi ta ji chun Amy representative stam pi hena MLA ho hi minister ho hi lobby abolungai ka sai government CM pa hi ko ma hi alu nuwa lobby aboluwa pan he ala angai jin he ahin CM pa chun central government in asay lowa hi le central government and abome ti cha aboma ti jeng he man akang ti to kang ti jeng he Mizorama Puzoram thanga CM pa ta bang hi poi e ho CM pa hi e ho CM pa so le center en sei chu yes hi jeng hi ena even then hi jeng pa zo e ho representative so chu jana nei ta le ngai lu nei ta le lung chim na ta in CM pa hi ki ho pi lang at least CM pan zo appeal abol thei ka ti chu aji chu border hung bo ya le Manipur boy ma sa chu ki chu appeal abol thei ka ai la hi chila chu as a student leader na case or secretary relief khat hi na in what do you think ipz hinti tia ne gela hingi injana se ba policy langa ko na leader ko na amlo ji ai zong hung bo lo hinti ne but on the basis of humanity hingi PIKIM GANGTE humanity chui ma chai poi tu ta de na de hi zong le so pi khat hina or hengi kuki cha te wa hi poi na ho hi but hi ta bang abolo hi what do you think now as a student case or leader khat hina ipi na ge lam chi ya politician noi langa ti ha ibidi sei dem MLA lo ai bang political member hi na party member hi right aneu ho bang hu na aneu kitile na silanga ponna anoi de wana ten tong ho ke party workers ti dem amo bang zo hong bin khatle ni wa hong bin na jong bin atu ai india sai de nga chu ji ke so na an ki boy pi le ai ni yong le en ki boy pi na ti ai ki ho bang ti ha ko ki e representative ai so do MLA ho na amo hin cái hội ông cả sao vậy đấy ông họ anh có tiền của này là sung hung thầy lô, còn mà chẳng là financially support hình bol thầy lô, cái họ chạy có một thổ gì. What do you think?
I hope cookie chate any le. Do you think that will they come and visit Myanmar? Me hiji also ham like at nang lungyal da naga ke ho. Cái lungyal da na chu as long as na amo he Burma ko na ong originate ho hi ja chu. Ji party politics to ha de ham ka ti ke ge la na ma chu. Iti da na. Ai ni le hi la ka ti. Ai chu ati ha amo chu PIKIM na sai banga chu. Iti central lang ho to say na. Present government state government ji a chu. Amo chu ati Burma ko na hong hi wa chu. Burma te chu iti ha except bolo de ti khat an ji a chu. Ai ji a chu pan sa wa thì cha chúng phần sẽ điều cha cho ấy như là AP là accept cái bộ phận để ai là cái lại ta cho nào nè thì khách cái gạ say no không dám lút hỏi mấy thế anh hít tale là ông đàn chú cái gì na community mình hiểu ví dụ à do chú Hindu ông dám lút hỏi Hindu thì là central government kịp chết nên ông đem cái gì ba chú khách chú chun mấy thế ông dám lút hỏi mấy thế anh giáo hành lang thì là Manipur government ni thip chene nom dem thil hi se ya hi le na them khat a het thei di wang hi sei pe ngai ka sa cho tu mi ki changun se na hi hin ho imanuwa hi le iti thei dam imi te ding a chu Israel nam ko za a na ku ipj am a mi khat tung tu khat na gam khat na tang ta chu hi chilai gam mi te zakhat to mi khat ki theng ngap chaw chu a value koi dan dan chu mi hem Israel mi khat value sang ta koi dan chu chi chicken ngai san ka sa ma dia ai lo le America te jo ami khat mun khat na abuya hi le embassy lu ring na thu se yeng US government hi le ai mi te hilaya i pi yong le India sunga chu ai mi te tam na le ithu nei na pen Manipur chu Assam sanga no akuti ai le muntin gam tina emi te chu Manipur ave ahin de diu pe sa chu anu apa ta banga akuti ai le kichalo win panlaw hen ka thi chu MP ne yong le MPX MP ho do na thu khana chu asai theyu sei het na ai lo wa ai le prime minister pa jong chu thot thei thot no hen ken ka zo kham hat Twitter a hi lo ai le ipp ana ne cha cha chu ko bol the ka bol le na a hin hi chi chu a thing poi ama ba hilaya nu le pa a inam mi ten mun tin gam tina ko na hin vet e mi lam kai ka ti chu social lang hilowa politics lama election kaya minister MLA ho hin ki ho kho mu hen lang KSO ho yong ki ho piu hen lang CSO ho yong ki ho piu lang idea piu hen lang pan chu ki la ho theile imite Myanmar Burma a umo so alu mo ngin ti o ke ho hi mun chom khat na chang jong le bang kami te Manipura imite e boy piu hi kanu ka pa hi ti chu a hin gel ti hi na alu mo chom de hi chi je chun representatives ho CSO ho dong ke ho piu hen lang KSO hon agazot nule azot lu thu cho ba hin akau thei we ka ti hi e minister ho le MLA ho chun hung ke ho to ui te ti ana ke ho thei hi policy cho ama hon amo khel thei po we but they can still lobby about thei we ka ti see it's a very big question again nai ho ting hanga representative ho abopo itina hi pona but till now they are 90% silent hi now hi I hope kuki cha tia dinga piti de ha lung kim lo na neu khat au min hi chi hi representative for neu khat na gel ding jang na ti channel mang sai ga se hi na hi le lai janim se rims tu ga pai hau tin more langa na isopi ho ahum lu jong min thau di hena so forget about hospital langa more langa ho dinga wan tu do they do anything pham khat be ahin sai bam pham khat be an bor ba politician politician ho kuki ho tu te dia he more elang ko na hung gal jam hung lu ti ho na so itia in cha plan ki sim nai lo shelter ki piding ida na so officially ki bol lo amo to aki ki ho ngol more elang to ki ho ngol am iso he kat itia
mồi ông tham phát cái chị thấy được bùn nè bol dòng lệ ông cái bol dòng lệ không kể đi nghỉ tu để dia vang nghe bắt nai lâu rồi rồi dia shelter pin này đi ngồi ông giảm độ Government of India in that is that hambang to la come I don't remember na ita hungun ho hi welcome at bol tai shelter pin đi hi hoi ta ikhat di he ti thu hung ki so jong na an ki mu jang aso na so to shelter ki bol lâu thì dia pa sa bol so state government na ya mi pi abrora ko na mi pi yan dem na ako mi pi ako na dem na mo ji over so ji withdraw on bol so to withdraw mo ba on to so ai ba nga tu ti dia bang he dia bol bang jan bol lu he ti thu wa ki san na ai le bol bang jan bol di he ti na but the current situation is burning na mi za dang khat chi chu nga di ham is the thing le a chi chai phat no lo I boi cha phat le chi chu involve di ham big question khat in as a leader chai ti na sai ni to chu mi ho he ong jam do ding an chang na chi bang he tham phat dia ko chi asong thu va chet wang so ke ren tu ki in pi ho te ke so te headquarter ho jong kha la cha chi win la then visit ho so ko bol ben tu ho so songa tu nan te plan bang zom nan te agan na thei chene ai ba nga an bol liu in khon bol jam wang so ke po nai ni wang he hung jam do lom ngan chang chi ai ne che chana chu agang pena bowling in wang ka de chi bang ni ai le pi July agang kay pena bol din upon the recommend hin na ama sa pena hi Home Ministry Government of India hin an kha na akha mi them kha jung lut man ta chu a hin kha wa hi ai le mi hi tampi hi what Facebook hi an lang Twitter hi han lang Instagram hi ong le hi cho a hi mi hin kipin na ai lo le di mo sa na hi hung ki ji ta chu ai le Manipur government hin humanitarian ground na kilalu hi buwe ki veo hi ti a hi an sei kita uchu a hi le pu zo ram thamanga te hon na sat ta hi langa ko na ko pressure a hin bol wa MP pa bin tu a hin se ya ateng le pu zo ram thanga chu Prime Minister pa to ki muto a ki ho lima ateng le Home Minister pa jong a ki ho pi a athot na ita to a hin bol zo wa hi ken ko ke al chi pa me ti ai le a zo a ka sei jo ta na ai khan Myanmar a chi democracy akisu mangji atu mi te ki phina ya cha atu Indian government in second thought ne ya bol de ha bol lo de ha sei lo de ham ti a hita hi akide wa hi le hi chi a ka sei nom ha chu ipam ti le point khat chu ama ho military day ne yu chu Myanmar na military day ya hi Indian government in no assault Hitchi atu na sata amin ahin dem so. Asi itu ipam tilem ku abol ta uso military ku umta junta in mi aza ahin thazo wa Indian government in hitchi military day abol ni wa Indian government in representative asol so koi macam di asa lo ta so. Hitchi phet atu tu ahe Indian government le Manipur hi iti bang atu Indian government in yes atile Manipuri no yes hi no atile no hi jeng hi je ato Indian government chun lung external affairs secretary ama chun thu tham kha en se ta chu a hi chi hi open arms na hung lu cheng chu ka boi pi di wa hi ti chu a sei che lo je wa chu KSO hon sum le pai nei lo ata ha aboi pi ri chu ka sei nom chu Indian government in phatta a chu ko ho na a hi le Manipur government in ko ho na a hi le a thi adam mo hi lang ne le chai lang ko hi yong refugee chu ija hung yong le aba no za uba welcome abol uba take care abol diu KSO CSO tham khat nin boi pi again thei ta sum le pai nei lo wa thai pi lo di hi chu chi hi di pe approve ami ti ale a sei wang wa chu Bangladesh a refugee ho
hong lu na welcome ki bol ta bang chu hilo hi cho tu chu nga hi chi aki hon na ding chu iti emi te emi representative son pan ala thei ding pam ala thei ding tam pi lam pi au me na ateng le MP hon yo pan ala thei yo hi ama hon aki cha du hi pe ham ke so lam kai pun yo hena be ta nang yo he be tu mi yo sen he chu hun tin emi te hi cha hin cheng den nun te ti hi ki cha wi cho hi chi lai chen pi ho hi cha a chu ken ka ji chu no Manipur a chu cheng no ma hi po we a hung lut ho hi ka ti chu cheng hun ti yong leo chun cheng nom lo diu hi a ji chu i pam democracy a uma le bo Myanmar chu a cheng hon anga i dan dan chu sei the i poi ka ta ka sei ki ri ta chu hi chi ji chu Manipur a cheng den in te tim ki cha hu Facebook nga ka ji Twitter a ka ji ki cha hu koi ma cha cheng nom poi ama wang Myanmar a boy ji le mi a military junta in atha amo tha ji a chu kichawa security ong ki hol mai mai hin Mizoram CM pan a sei bang chun hi che boy na hi ahung ki chai teng le ki le tho di hi cheng den po win te ki cha kun ka ti chu ai le pichilaya ha pichida mi pai ba chi thause na me hei pawa chi ki cha na ai lo le hungo le cheng den min ti tia lunggel anei pau hi hi correction hi izan hei sei bangin ai ho representative for na ja Mizoram CM pan sei banga chu a sei theo hi na so question again here why pidinga sei lo I pidinga sei lo ham chibang cha hi le ama hon answer su bol le wang kim di ya hin la say politics a chu say thei lo lo hi bol thei lo yong au poi au lo yong sa thei he police politics a chu au sa policy yong su mang thei au lo policy yong sim thei he politics a chu hi chi ji chu I mi te hon pan pai ta ai la piwa politics laman akai ho minister ho ade a cabinet minister tu ho ateng le abana MLA hon pan pai ta la uwa hele we are ready all Manipur tribal women union jong chu amy kem se hi jong le ahung lut ho chu amy bo hilo pi chu la all Manipur tribal women union in jong KSO ho nung ka sot diu ka pan diu hi chu okay ho jong nu me ho jong aji chu Myanmar a hu permis le amy bo lo pi chu o cheng na ga ho jong tam ta cheng me fe yong tam ta cheng ama ho chu hung jam hi be in te ti na I pi u mo dunia KS on abol hi chi hi mi jong sin ave kon ngai ka sai koi ma thelo wa ahung lu ho chu boi pi a shelter ball a I tho pi din ateng le government chu a policy hi mizo si hi chitabang crisis ahung pha teng le Manipur government in do hang san ta aji chu border chu ho a hel sa ba sa hi na hi cha ahung lu ho chu I shelter bol ham sei mo boy Manipur government in appeal about the request about the Prime Minister pa Home Minister atele Indian government chun hilaya ko na appeal about mana cho tha diu yong hi pon ane diu yong hi pon a hi lo wa le government ala pi diu yong hi pu ye athu cho di ting aku ti le ipidinga pu joram thanga Mizoram CM pa chu iti da na hang sam ta ase za na chang zo hi ta chu ami te angai lu tan chu na za na chang hi chu Mizoram ma yong chu theng ta in chin ku ki Mizo bo hi hi ve to lu chu Burma mi yong lu di chu ai ba nga hitche mi boy lai ta le ka sopi ka blood relation hi ka brothers ka sisters ka family member hi tingam lam kai chi chu Mizo sian leader a hi na jije chun tu ni a hi imi te ding a panlangam ngam chu min abok de hi jenge a thieng ta in kum izat masangin ei mi te ina boy ju bin na ga ho to e ho ki ka
Hichi memory yong cho na la yin hi. Tunin it's just across the border. Imite aboy kitan, imite sa elon midang agam nete do aboy tan akuti ahile. Iti panala ila adiwham tichu. Ihilu ahipoy ilungger ise hi. Implement bolding le ek bolding achu ama hohi na. I representatives hole I government. Ahin pressure chu hata ipi ungai hi. Aji chu democracy. India is a democratic country. Ay le democratic country achu individual freedom. Freedom of expression, freedom of religion, individual freedom important. Hichiji chun tu ni ahi CSO ho hian lang oi hi jong le. Idei inga yu chi ki sei the yu nei. Ipidena kim gang ten chi kwa sei hai ai ki ti thei lo he. Ka sei ding kha chu ka sei de hi. KSO pa na sei de hi. Nu me ho na sei ding. Kuki in pin na sei ding. I sei diu. Hichi a ai thu pi di ba chu representatives ho hi ding. Pressure aha chana chu. Idei inga yu I chan diu he. Democracy a chu. Imo tong to wa hele koi man ai gel ko no di ba. Abi na. I let you pu LALNEO command chicken in the as a student leader kan hina to na boy piu hi Myanmar citizen momo ho hina so piu ku ki cha pe zo hi di boy iti na boy pi ho hi IPT de ha ka hi min ahin bana hla when we talk about this Myanmar boy chunga refugee ga bana le ami zo si hin kuki refugee hunglu ding jan heng sai manga chana hunglu ding and when we accept them like chen leng ding dan in gelvina but what they do is totally against na so be khara hi ai le akim cha ka do nom chu Myanmar ho refugee na boy pi win and then apart from that adang isopina ga ho or mai thai ho adang ahunglu na aboy hunglu le na boy pi diu ham and then hunglu zong umam ji chung chang thon cham tan hai se tu de dia chu dia in cha ki khan lo na chi dia global issue ka ni dia chu Yeah. Boy pi ding alom chu ki boy pi Right. dia chu in cha dia cha in principle ni cha be sum pu na dia chu atu more awang changa border area ho wang dia za dong ho ong lu ho wang ki chu pu na atam zo hi dia ong lu jong le atam zo hi dia agam nei te ma hung nei te ke ge la na ai ni ho Agam nei te ti chu mei the. agam nei te ke tel Myanmar ho am ho hung tam bin te Ai piji le na hichila ya KS olam kai pu sei khathi. Yo a to ama ho hin ku ki hi ji se a boy pi o hi boy. Ji a to zo a to Indian government le Manipur government ni kibet no hen KS o te ka ti na chi chu. Ama hon heng asunga chu mei se chu ei langa ki thai na chu. Imi ithi san chu ipo na chu mi o se a hi chu. Kuki test LOP chu. Mei o se na thi san chu. Them khat chu blood is thicker than water ki ti chu. Blood is thicker than water. Akuti a hi le KS o ten aboy pi chu ei mi chu ahung jam lut la chu ei mi azao ya chu apa wa ki hong ta chu la ipa wa ki hong ta ai ma ahung jam lut ho chu Myanmaris I know mei sei jong a hi lo wa naga jong koi hung jong le ka boy pi diu he ti chu chu a hi chi tamang lung thim chu adi e ka ti hi chu hi chi chun pressure boarding chi ji a chu all Manipur tribal women union chu thing hanga naga ne kuki ki go ba hi ke convener ka hi akuti ale KS o ten hi chi chu achi piwa pressure bolu le ke ho chu ka dingu be ka ti chu ka ding pi be ka ti achi case hai achi thu han ga sai de lang na tu chunga kisan ho he ya state government ne sata amo he ete vigilant ni koi ni ham ene hola kon ham ki pu ham to kum sa ho to ko wi pi ho ku pau ki hello amo pau ki tho thai lo na hola na nigil kilam ti wang ki dong thai lo hi ji achu ete ha boulder area na cheng ho na pau he ho ai ni ho na amo ko su wa good
có họ lệ và con tiệp connection cái gì mà có cầu số mà họ cho hospital cái gì sao chứ kêu họ cho tiệp cái bồi lệ lấy lệ cái phần gian tiếng là vang âm họ cho cái gì sao chứ mình xuống tiếng là kêu họ cho hospital ang cũng mà hay ông cái này rồi nè hay thế chứ nè ai chứ cái gì sao họ ông cho tiệp cái họ rồi nè phải cho investigate không bỏ được nó hay bola Burma bảo nhẹ nó bola nó thổi thì không nè ai chứ âm họ cho thằng cắt tiệp cái bên đó ni ông lúc nói tiệp thằng bạn hỏi ta tiệp neutralize bola hỏi ta record là tiệm cái này nè upload làm tại investigate ông bỏ luôn cho kiểu cho phong hồ kisa đi aso kiểu làm theo lâu xí ba kiểu pin này bola dân ha cho kiểu hi bằng cái là lại bola ta bên ông hoàn cha mấy ta cái xe ama bang cho anh ta mua condition cũng độ ấy bố ichana phao tam itile discharge dan ki ho bo cũng độ ấy thì ra aso aban tên aman hetan sei ja ken jong sa tia ka le sei lo hitan na pila no ako na thu pina ki ho do ngai sa di ki ho so boy di nei ko ga tia amo to kana ho pi ka ita e chi chen gya chen long e ta chen ong me ka ti lum da cha okay so na to ja se ma very appreciate ki bolin na ai le Naga Women Union in zone tu masang jap chun Myanmar Relief Party in zone lak zan ham khat adong do ni ti thong ki zan na iti also you are the working body na hi na tu ta case also panala hin na dong tu la tu ta head nga ja kuki society also panala o hin na a hin CSO dang dang ho na ana to tong ta hi zong adang dang sumle pa hen lang up zong tha le zong an hen ki thopi umam and then lawa hi zong le hi platform mang cha hi pha zong ha nei ta thowin na ipi sainom le nei umam and then cookies chate Myanmar ho ko ma zong ipi sainom le nei umam chanta din sai ikat itinaga women union on ka ki hopin la ka be bang kong te lu an ti ha mo so itu sunan se na mo so in pa chao bin na le tu ai aki boy pi aki sei jing bong a chu ai ni cha cookie cha yi yong le kan ko ki thoi it mi gim na min ai ngai chat pa na ai aga ki te chi ti ilong jang no tam na ya de ngang chu in long no ji ai cha chu ko ile ati ha HG Impact TV Cookie News Cookie channel về ang ai hon tia ka singnom ki hile tia Christian philosophy ayong na gen take it to so kaya adi yung adi in patin tu yung tia say ti mo hipo ko ti hingi adi ito translator yung omen na amo to thua hong say ti ka bai lang ajo te zumi bila pastor pa amo in palm sunday collection ite offering don do san choi win amo ki thopi na hong pi win na sang ko balang hele kilomen na amo ju patin tu tham pa say ti translator kan sang na ai chi tu banga jo ate ko pinam sung han jo dong lin ta ki thopi wa ita panela agi ju ke dai sa ke ngai sa ai ba mun na ai la sai ni PIKIM GANGTE ko ma as political MP khat ngam na hin na politics langa tu cha representative ko ma ipi vice ha na ti dan so not that we are advisable hi po na suggestion ipi na sai nom omam pan ipi la ngai ham and then kuki cha te Myanmar langa ho chule adang na ho ko ma ipi asai na pe na ipi sai nom ni ata ben advice ti bol a hipon ilung dele ilung ngai kisei do thu ai en emi tu government na cabinet minister ho hi hen lang a hi lo le MLA ho hi mi pi representatives a hi bin a hi le tu Myanmar Burma emi ho chu ama ho voter bang a hi poina voter a ivet ding le bang chu a hi lo a hi tai ama ba imi isahi na atumin ho emi te ga ki sei tale imi isahi na chu Manipura lamkai minister MLA kanejo ama ho chung hi chan gi hin pat e la pi ve ti chu ei mi te mun tin gam tina international boundary lining separate a ball taw hen lang hi jong ki ngai lut na chu sang che in tin kum khat ti khat i te na wu in tin na sat a pani ala a the hi ke atin le
tu chun MP wang chu inei pu ke hi jong le thing la nga kai MP jong Amy hi jong le a umin ama jong hu approach bol the in na parliament na chu pu do mo lo he issue jong le ki pu do parliament ko event na hi le tu adinga MP khat le ni hu hang san ta tu se au mun ai for example mawa moitra kaloi nu ai tu lai ta na ma khon hang san ta ta in thu ase ateng le supriya na te ho loi khot hiti hi ji chun tun jong manipura MLA ine ko nu me jong ine ju na hi na hiti hi ji chun ama ho hin pan lau hen lang hi le I ham khat wang chu te yin te I ham khat effective in te ti ka ta sang ne hi pa min na ja PIKIM GANGTE le LALNEO guest in sebang it's time to show our love and care as a representative in solidarity to the kuki chate na hoberma ho hin ko dinga ha ta hangsan ta panila phanau su he ti chu sai hin chu la impact TV kuki channel mangcha in ichi burma sopi kuki chate ho zo si cái hội in dòng lùng hem pi na ka phong vin ka vin pi vin ipi hi dòng le discussion ara hen la ipi hi dòng le ki tho pi na thai hen la ipi hi dòng le ki tho khom bi he ti chu chi channel mangsa ka hin sei hi in tin chule Myanmar a boina ji in athi amang chapang numei chapang ki khan lo in athi tam ta to ho zong lùng hem pi na ka hin phong vin ma ban dòng le inja lam kai pui na hin sei bangi kuki chate na di se na ki thopi thayo to rims le janim sa zong na hin adang dang zong hum na lai mai thai hin church la hin in hoi chang che wa hi zong le pi zong na sum le pai han la tha le zong hi zong le in pan hom wa pat ni la lo wa hi ai le so pi ho ni nga zong lung neu na lung hem na hum mai thai hi chu ta ga sai hin tin ti pam he zin tin ya dia agenda manipur ki recent discussion ai ki hong na hu chen chu le tai ho tin le tin ya guest in ten zong na tin chi hana producer pa ta thang le core committee thangin thu ka hin thong ni hi chule a chai na ke COVID-19 wave second wave ki parkit a hita in na nam ta point na gya to hitin aki sizing sa fit group gamha umding hand wash manjing kai ding le face mask manding chong hin su mi lo di hi dia impact TV kuki channel mangcha ka hi sai hi tin tinya din agenda manipur kuki listen discussion ar hi chen chayo hitin Myanmar boina a supi le now kuki chate ho zo si din jong ka din ri ki chai na ka hi sai tin pa min tuni adi program hi chen chayo hitin chule tuni program vet now ai phat chun pin ho impact TV kuki channel official website a comment le feedback hin pi thayo hin feedback ole comment no kana vet wa kana nga din hi tinya din chen ka hi chain muntina hi discussion ar zo si no bon chawin mangpha